itu Allah. Supaya kita menghapus aslinya rasulah Allah. Jadi kita Allah InsyaAllah subhanahu wa ta'ala masanya dari manusia Bakwai niat mahasiswa subhanahu wa ta'ala Kasus umum Indonesia Muhammad Islam Namun ini masanya dari manusia Serta Bakwai kau subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Surat berikan akhir Allah subhanahu wa ta'ala أقول قولي هذا أستغفر الله لكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تقواه يرتجع وتقواه فإن خير الجاه التقوى وهو يمر الإسلام. لعله كتبنا إن شاء الله سبحانه وتعالى وأن manusia tersebut subhanahu tabaraka wa ta'ala Rasul nasihat Allah subhanahu wa ta'ala apabila utapan nasihat Inta usulka Abu tangan nila In akhirina Ada wadana Yang bangsa nila Waktu yang Sila ada akhirat Serta In penuhi nila Penampi nila Nama masusi Tabaraka wa ta'ala Demikian Syukur nila Mahasisi Tabaraka wa ta'ala In sila Ya Allah Dan sila Allah As-Surat al-Mustaqim Al-Masih Allah subhanahu wa ta'ala Bukhari Al-Masih Allah yang lagi mengatakan ya Allah A'udzubillahi minasyaitonir Wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad jaa'a رسول ربنا بالحق ونور أن تلكم الجنة أورثتموها ونور أن
الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون. Apa itu Muhammad Rasulullah? Itu agis mga manusia sila na harus disusupah sinallah. Ila ini kan alhamdulillah amin hidayatan kita ni. Bang kita ni walau hidayatan sinallah tetap siratan mustaqim. Dua orang jadi. Walau kita ni orang kami nakasud wasulkan Allah Subhanahu wa taala. Sayang kita halau kubur siratan mustaqim yang bisa sayang kita ni ada banyak nakasiruman si manusia pada masa mulai itu nasabut nakasirum nalambung si maha suci tabaraka wa ta'ala. Sayang sila وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لمنكروا إلى رسول الله صلى الله نقدر كسبوا نارا كيف ندعو كيف بين الرسول تصديق بما أهل واجتناب ما نهى وجهه ما اسمه محمد رسول الله. أمر الجواب رسول الله الجواب ما جاء ذكر المرسلين يعني لكم بس سلا الدواخل الحمد لله كيف تدخل السنة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يود سباسي كملائكة من الله ونودوا أن تلكم الجنة لو سك ملائكة من أمرنا يا إنسان يا رب من الله yang wariskan dari Allah fabdul bayatahum ilal jannah uristumuha ya warisanillah bayatahum fabdul bayatahum fabdul bayatahum sokong tayo berdoa boleh bayar naik itu bima untuk jalan sudah tugas pimpinan wala tugas dari Islam. Oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyina sallu alaihi sallimu taslima ala alaihi wassallam sallallahu alaihi wasallam